in Java in ngai thatu zong te chipai vek ule Mizoram vei tu Krista pasaltra Mizo tlangval Cambodia-a Mizo Krista chanchin tra vai pui mek tu city larin oman Mizoram le Assam ramri buai chungchang a thuziak lu tak hi tuntruma hian kanan chhuak ani ngai thatu ten in ngai dan le pom dan te zalen takin komen lama hasoi theye ngai thatanang o tuna chuan Mizoram le Assam ramri boundary buai chungchang history chu Mizo to phat chuan soifia ngai lovin kan hravek ome engtin nge mo kan chin felta kang le beng sikin lo ngai tua zui vete mi puiten kan ayo tura kan than Mizoram sarkar tu party sarkar point an lo siam thin a piang ta chu ramri chin fel konga kan ring zo tok lo nge nianga tlom ngai pol mi mal le tu te mo chuan sarkar ring zo lo niom takin thu le hla kan nei fo thina Mizo mi pui tamper chuan Mizoram le Assam ramri chin felna turin sang khazare somsari panga kuma British le India sarkarin alo siam chu poma rin ngei kandulain Assam lam ero in sang khazakwa somthum pathum kuma Mizo mi pui ta hriat pui ho lova an lo siam that chu pom an du thungani hei wang hian ramri buai chin felna turin engtia rei nge hun le kum adu don hriat ani lo ani sawi tana inremna siam turin Assam le Mizoram hian in pha niam ton le rakan ram chin kan hauta chu hlo chan kan huama saproma give and take kan in huam ve angai don ani Assamin sang khazare somsari panga anga ramri siam an pom ngai don lova Mizoram la in sang khazakwa somthum pathum anga siam la kan pom ngai don silo ngun takle chik takin kumza lo lakal zel tura Mizo zo fa ta din mun thang chho zel tura ngai tuana inremna kan siam kan mamu dona chu Assam state le sarkar lai pui po in a hriat thiama amu chian angaya he thili state level te national level le international level thlangin soiho alangai don ni in alang sang khat zakwa somthum pathum angin Mizoram ri chu chinfel lo ni ta sela engtin nge Assam ramri rula chengzo na thlak te khu an om zelang Assam le Mizoram in kara status quo ti hmuna tun ma tangin Mizo nam then khatan cheng meka ani lam chuan mit tui tla zoi in Mizoram state chunga ro relna noya om an du thu te zonet television kal tangin an hruai tu ten Mizo mi puiten hena thu cha an lo soi to ani kha patling mewin zoram ngai ema nukul le mit tui tla chunga an han soi te khan ke hial po patling tra bela min siam asin politics a chuan ti theilo turang ngai ti thei ania thei turangai ti theilo ombok thin democracy omnarama chuan mi pui du thlanna apoi mo thina wangin zo phai le buarchep ti lai vela cheng zo fa nam sang te o voice chu Mizoram Assam le India sarkar poin angai venin angai poimo hle tur ani ang keima mi ma ngai da chuan sang khazare somsari panga asiam Mizoram ri anga kan chang thei don talova inrem siamna give and take kanei don ani ngai chuan tuna ramri depom Assam state zo re na hnuaya kan da mek zo fa ta khu Mizoram chu nge seng lua om tira an chena area chin zong chu Mizoram da tir thlap tura kangai ani an mani ngei po in Mizoram state zo re na hnuaya oma an Mizo puite jinga pian le seilen le ro rel na pakat hnuaya om an chak le du thu te an lo tlang au pui to bok nen hei hi khovel history anin thil har satu ni na langlo chi le kuang sa khwathil le tong le culture po Assamese Bengali Hindu le Muslim ne na in ang hau lo an ni wangin an tan Mizoram ngeya pian le seilen le fam chan chu an chakin du ngoi om reng po ni ani ho tel lo chuan Mizoram le Assam ram ri bo hi chinfel tum hau tur ani lo
boina chokchuak zong le helna ti chuak zonga malak chu a tha hau lo nima sela mizo nam thil mizo nationalism ani mio wangin hun local zela kan dam tlana tur ani phot chuan than le ti sen farngama kan pi le pu lalbeng khuaya pasal thaten luchum ban chum huama theito pa ma an ulak to thin angin malak zel alangai do ni na lang keini thang thar te hian nam le sa kho tam jok chim raltir tura kan thi sen zom pui zo fa te nu chia chu kan ti tur ani lowang chu wangin theito pin Mizoram sarkar pa inzo na thlak te chu kan Mizoram chu ngeya thlamuang siaya anom theina turin malak ngam tur ani sarkar anga malak arem chang lo ani poin political party tlongai po sang sang le mimal angin an mani ti chaka tranpuina turin kan tran rol le tho chu angai ni chu tiang ani lo chuan hun local ze tura ram le nam hwan hmal duna wangin ram ria hriam hrei leka helna te po ala chuak palang ti a hlau om naga hel ho tu thangguilin em muiwa General Secretary of National Socialist Council of Nagalim NSCNIM tun hnaya an interview chu YouTube pa ngun takin kangai thla naga te chena mun Assam Manipur le Arunachal Pradesh te chunga naga ho te ro rena pakhat noya omtir ngei an tum dan a soi chu angai namin an tum ruin an tum an chiang fek fakin tu te mit meima vengin tolson mai an tum lo ru le ani Russia President Vladimir Putin an kumsang ni songpali marsla a Ukraine ram atanga Russia tong mangtu te chena Crimea chu Ukraine atanga a chu sak thut khan Adolf Hitler ang mai tin khovelin adem lui luya chumi baka Ukraine ram chaklam Russia ramri depa om Russian thla Donbas region a Luhansk le Donetsk mona chengte omna chu Ukraine ro relan hoi tanga lak chhuatuma abe zui le wangin dem a hlo tak meu ani kha Ukraine ram chu Europe chaklama Russia ti lova Slavic nam ram lian bernein mishing makradoi somli pali point pathum pokwa vel omin Ukrainian za a somsari pasari point pariat le Russian za a som pasari point pathum an oma Russia President Vladimir Putin chu mani nampui chan tina tak kei pui huai sen ang mai ani April ni ruksang ni song pali tangin Ukraine ram chunga Russian tong mangtu te chan chuanan Russia sipai chin china insigna belmi alo te chu Black Sea tuipui kama Crimea le Donbas region a atir luta ani February atanga March sang ni song pali tangin Ukraine sarkar dulo tu ten Ukraine chaklam Donbas region a norna protest an tran chawa mi puiten Donetsk le Luhansk People Republic tia norna an tran vele Russia chuan political le military a hlok na tel ngei tumin Russian tong mangtu te thlopin an mong a hi sakta a ral thuam le sum mai ni lovin ral do mi te po atir lu droni Russian hybrid tactic thiam tak main ral do mi mal in pele Russian sipai military advisors ta atir lu ta Russian sipai paramilitary force 15% atanga 60% don atir lu ta ni Donetsk le Luhansk helho Ukraine opna atanga Russia a bedu tu te chu tranpuin an indowa February ni sopanga sang ni sopanga inremna an siam chau Russia hian Donetsk region a Russian tongmang tu te chu an khwale tu apomin passport alo siam sak mi mai bok ani Donbas region a chengte chun Ukraine atanga inlak san du awangin sipai andina mi singli sanga vel omin Russia inral thuam ape boka Russia sipai tha sangli vel antel rubok Donbas region a hian Ukraine thunei tu te do turin paramilitary pol andin nuala chungte chu Donbas people Malatia Vostok Brigade Russian Orthodox Army Spartan Brigade Somalia Brigade Kalmuz Brigade Luhansk people Malatia Great Don Army Prisde Brigade Fars Cossack Regiment Inter Brigade ti in Poland siama Russia sipai dang Russian Armed Force
Resistant Kosakov Russian Federation, Chechen Kodyrsky Wagner Group, Sarv Missionary, RNU Volunteer Unit, Moldovan Missionary te an tel bawk. Hetianga Donetsk region a buaita ka chuan Ukraine sarkar chuan anti-terrorist operation tina beileta chu indona chu sang ni song puri ta khana top chu ma se engkim chinfel ala nebi glo OSCE palai te soidanin he Ukraine Russia indona awangin Russia tangin sipai thuama in thuam mi singthum chu Donbas region antiluta kumin April thlatlengin mi singka sang thum zetin an thi pha to anti Ukraine sipai hi June sang ni somnia thlengin mi sangli zanga somruk pali anthia Ukrainian ramdanga piang zani som pakhat thiin foreign fighter som pathum anthia Ukraine sipai somsari anbowa inlak sandu sipai sanga zaruk somnga anthini Russia tantu te chen Ukraine sipai thi mi sing khat omle liam sing ni in an soi UN chuan Donbas region tana beitu te chu February sang ni somni tlengin mi sanga zaruk somnga anthi ani ti businesslive.com chuan Russia sipai zani anthi atiboka US State Department chuan Russia sipai zali changa zanga inkar anthi ni in asoi thung President Vladimir Putin an mar sani songpalia Ukraine atanga Crimea Peninsula chu sak thut main Black Sea tuipui kama om Crimea inchuin kumsang khazare somsari chawa Russia ramchu Turkey Sardin Piedmont France Britain tangrolten anlo doron towa he Crimean war hi khovela ral thuam changkang dewa indo bultan na masaber ati thei ani Crimea Peninsula Black Sea tuipui kama Sevastopol khopui chu indolong inkulna mun thatakani wangin Russia tan chuan mun nei tluka lu atam lo ani Hitler ho te khan Sevastopol seaport a Russian Black Sea Fleet chu an lo kap chiam towa an ti che le na in an tlom nuwa Soviet Union President Joseph Stalin chuan pasal thak khopui ti in adin thar lea a chei thale ani Russian lalnu Catherine the Great anti khan kumsang khazasari somriat pathuma Crimea hi Turkish Muslim lalro pui Ottoman Empire atangin insum don na norin ruaman na neipuin alo nei saka Crimea Peninsula aum Black Sea tuipui thuk thatak chu indolong che tatnan tele Mediterranean bial luka kongrem chang takani Crimea chu Ukraine rama omania sang khazakwa somni pakata Crimea Autonomous Soviet Socialist Republic ti inthu neina pek ani pota sang khazakwa somli paruka chu Autonomous chu thialiania sang khazakwa somli panga tanga ngali akhan USSR hoyadania sang khazakwa somnga pali tanga somko pakhat thlengin Ukraine USSR hoyadani sang khazakwa somko pakhata Soviet Union ke chiat nuwa Ukraine chu independent ramni in a indanga ma se sang khazakwa somko pasari khan Russia chuan kumsang ni somli pani thleng atan Crimea chu Black Sea tuipuya indo longrual Black Sea Fleet danan ho sakin inrem na chiangpuya tuna ero akei pui saha urun tamai ani sang khazaria somnga paruka Treaty of Paris tia Russia doron tu France Turkey Britain te khan Black Sea tuipuya Russian indolong inkulte hi noksak anlo ti dai tua achan chu Sevastopol seaport chuan Black Sea to Sea of Mormozov te Mediterranean Sea le Atlantic Ocean tuifin ria te chu olsam taka kalpo thein a thlunzom wangani Russia tan indolong submarine chetvel tinan arem chang em ani Ottoman Empire point tuipui lama invenan mangtang kain Ottoman Fleet anti chu sang khazasari somria pathum khan Russian Fleet nen anti chia sakto ani Hitler ho Nazi le Romania te chu June sang khazakwa somli pania Russia Black Sea Fleet ta te chuan Sevastopol atang indolongin an beya an vaka vakbok khovela Crimea war hi aming thang viawa hun a local zela Russia chuan ai thlungang aniange sani sompalia Ukraine ramatangin a chu sakle ta thut mai ani
President Putin chuan Crimea chu Russian chongmang tu te chen na ti in Ukraine ram tual chung politics chi ri lai na chu sakta thut ani ber President Putin angdawa mani mipui nampui chong in ang mangte chan ti na tak hruai tu mizo ten kan mamo hle ani Crimea chuan mihring maktaduai ni vel an chenga Russian Slavic chong mang maktaduai khat point pali pakwa chu 65.3% omin Ukrainian mang 0.35 chu 15% ania Tatars nam maktaduai 0.25 chu 12% vel an chengani atira lo chengma sa Tatars nam te hi Turkic chong mang kumzatam tak atanga lo cheng to ania aram nei tu dik tak tlang mi ani Ottoman Empire noya lim takin Crimean Peninsula mun an lo chenga Soviet Union ho to pa sual tak Joseph Stalin khan Tatars namda chu sangkha zakwa somli pali khan Siberia le Central Asia phasan tu traitor tina son dat chiama ma se Stalin thi nuwa sangkha zakwa somnga pathuma Soviet ho tu dang Nikita Khrushchev chuan Russian namro pui le zomna ti lan nan adu wangin Ukraine kota apekilea sangkha zakwa somnga palia USSR Soviet do rena sang bera ro pui taka lomin Russia ram ro pui kumza thumna sia rengna ro pui taka lomna den chenin Tatars namda chuan sangkha zakwa somria ta tanga sangkha zakwa somkwa inkara an pi pu te atanga kan chena ram tin Crimea an kile tana ma se tu na chuan ram nei tu masale cheng masa an ni na po an tileng thei to lo Russian ho te chuan musit le nek che panchinga mundanga le tlangrama an pem san fo nin an soi Tatars ho te hi Islam sa khojui tu le thingbul lungbul bia enemies angdawangai ani Khovela namzia rang culture le sakwa religion e tong language thumhun lutuk lo hi chu ain rem tak thei lowa khosaka chen ho har sat na chin ahum thin Russian ho te hi Orthodox Christian koshan ani deuh bera Russia President Putinan Ukraine atanga Crimea achu sakdu chan hi Black Sea Fleet le Russian naval base atan chawna lewin tunma Soviet Union ke chen ma Soviet jo puina choinun adu wang ni in an soi sangkha zaria somnga pathum atanga sangkha zaria somnga paruk chunga Crimean War ming thang taka chhuwa chan hi ho angreng tak sako thil wangani anti History Channel soidanin Crimea indona chu Black Sea tuipui kama alo chhuwa hian France Britain Turkey le Sardinia te chuam Russia an dorona mihring nuai ruk singa zetin an thi pha ani ome Europe ram chaklam Russia ram zau taka Tsar Nicholas I ro rel hun lai ania Middle East ram thlenga lal ram zau adu wangle Turkish lal ram zau tak Ottoman Empire chu atluk chet mek wang ati thei tin Catholic le Orthodox koshan ibne na wang ani ti te point a soi thei bok Jerusalem khopui chu Catholic le Orthodox hoten an ngai ven lia Bethlehem khuwa Orthodox koshan pui thiam chu tha ani thu Tsar Nicholas I an alo hriatin Turkish lal Sultan Abdul Majid I chu thil om dan lo ngai vena chui chiang turang ngenin aputa British journalist le lekhabujiak tu A.N. Wilson chuan Ottoman Empire sunga Orthodox koshan veng him tua Nicholas I chu ngain angenna alo hnol saka Nicholas chuan Turkey lalram Ottoman Empire chu Europe rama lalram damlo Sigman of Empire ti in apu ani ati chu tiang ati nuwa a chan le nan Moldova Wallachia le Romania rama Russia sipai omde chu sangkha zare somnga pathuma Turkey chuan abei tamaya Turkey chuan mun then kata ne na changin chumi nuwa Russia chuan Crimean Peninsula muna Black Sea tuipui kama Turkish naval base chu bein Navy officer sang ni anthia France le Britain chuan Russia che dan chu hun local zela hlau omdonin an ria France ho te chuan Napoleon I chu Russian ho te tukloma puin phubalak na rem changa ngain mar sangkha zare somnga pathuma Istanbul khopuya tranpui tu sing rukan tiluta Britain lotel vain sipai sing hi sang rukatira
Turkey sipai sangli zanga te chu Upotana muna kalin Black Sea tuipui kama Sevastopol seaporta Russian Black Sea Fleet chu lak tumin an beita mup mai ani Crimean War a hian British sipai sang ni zanga French sipai sang ka zasari le Russian sipai sing ka sang ni an thi ni in soi ani he Crimean War ming thang taka hian Florence Nightingale chuan British sipai indona liam tuar damlo le cholera typhoid veite enkol nana a in pekna ro pui taka wangin tunlaya nar jing hi alo pian phata ni sangkhazare somnga paruk mars ni somthuma Paris in remna thutlung Treaty of Paris Russia dauron tu France Britain Turkey Sardine Piedmont ramten anjiak theita ani Crimean War ming thang taka hian thunga inom deuh om nual mai October sangkhazare songa palia balak lava indona muna chuan Russian sipai lal matong te chu British sipai 93 Highland Regiment of Foot ho to pa Field Marshal Sir Colin Campbell chuan ho te chu fuin nung tol tura zona eng ma om thailo ti hrilin I din na munai thi turani you must die where you stand tina fuya Russian palai raldo mi sakor lian le chak tha le silai tha keng tu te chu an lo dang kir thei ta shramani manti keni Mizo te point Assam state te na kan ramri buai le in chuna hian kan pipu ten kan ramri ta na luchum ban chum huama an lo hum hal British ho te ne na sa uitana in remna an lo siam angein kum sang khazre somsari panga ramri angin kan tolchin ei tur ani lowa kan dinna kan ramri ngeya pen khat po nung tol lovin kan thi chilngam turani ti in ne na hlado cham turin kan ding het ngam ve tur ani don lomi mole viewer te ne na ngen na hanja ve leila kan channel minna subscribe saklo viewer te ji ngai nom chuan subscribe ti kha min lo mea min lo subscribe sak ngai turin kan han ngen chawa tin kan video upload thar te in lo muwa in lo don ngal zel theina turin in tan arem changjong na turin notification bell kha met ula ola in da don ya